गहपुराव खारिबिल मुंनि जायगायाव मोसौ फिसिग्रा एबा मोसौ थैनायखौ सोमोनांदों फिसिग्राजों लोगोसे गामिनि मानसिफ्रा। रादाब बुथुमनो थांनाय रादाबगिरिखौ केमेरा बन्द खालामनो खावलायदों मोसौ फाहामगिरिया। गहपुर खारिबिलाव मोनसेल मोसौ फिसिग्रा श्री श्री गंगा गौशाला सानफ्रोमबो मोसौ थैनायखौ लानानै दुखु फोरमायदों। मोजां फाहामथाय मोनैनि जाहोनाव मोसौफ्रा थैबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। दासिम 100निबो बांसिन मोसौ थैदों होननानै केमेरानि खाथियाव बुंदों। गहपुरनि खारिबिल मुंनि जायगायाव मोसौ फिसिग्रा एबा गौशालायाव मोसौ थैनायखौ लानानै गोनो गोथो मोसौ फिसिग्रा बिगोमाया रादाब बुथुमनो थांनाय समाव रादाब बुथुमगिरिखौ बन्द खालामनो थिनदों केमेरा। बे समाव मोनसे खौरां नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों निउज 8 बड'आ। श्री श्री गंगा मोसौ फिसिग्रा एबा गौशालायाव सानफ्रोमबो मोसौ थैबाय थानायखौ लानानै गोनो गोथो सोमजिदों गामिनि मानसिफोरनि गेजेराव। मोजां फाहामथाय मोनैनि जाहोनाव मोसौआ थैबाय थादों होननानै फोरमायदों केमेरानि सिगाङाव। दासिमबो 100नि बांसिन मोसौ थैदों होननानै फोरमायदों गौशाला बिगोमाया। খোৱা বোৱা কম হৈছে, কিছুমান বেমাৰ হৈ পেলাই মৰিছে। আৰু ডাক্তৰটো আছে এইটো হাত ভাঙি আছে। ডেইলি নমৰে, এসপ্তাহত এটা দুটা এনেকৈ মৰি থাকে। 500-600 মান আছে চিকিৎসাটো। যেনেকৈ কৰিব লাগে তেনেকুৱা নহয়। সেইকাৰণে মৰিছে। খোৱা বোৱা কম কাৰণে মৰিছে। খোৱা বোৱা কি দিয়ে? এই কি দিয়ে, চাপৰ দিয়ে আৰু এই ধান খেৰ খাই দিয়ে মৰি থাকে। বেয়াটো লাগে। ক'বলৈ আমি কি ক'ব দিম, আমিতো একো ক'ব নোৱাৰোঁ। এইটো কোন জেগা? গৌশালা। এইটো আমাৰ গৌশালা মন্দিৰ হয়। ইয়াতে গৰুকেইটা আনি থৈছে, ৰাইজে থ'ব দিছে। এতিয়া কিমান মানুহ থাকে? 600 মান হ'ব। বাচি লয় মানে খোৱা বোৱা কম দৰি হৈ যায়। হয়, তেনেদৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই বাৰু। কিয় ক্ষেত্ৰত গৰু বেছি, খোৱা বোৱা কম, সেইকাৰণে মানুহো থৈছে। মানুহ কিমান কি কৰিব, মানে এতিয়া এনেকৈ মৰিয়ে থাকে। মৰি থাকে এটা দুটাকৈ।